Evo, priprava za današnje snemanje in sendvič za Jarana. Je. Sendvič za Jarana, da bomo dobro posneli. Ja, kako je meni drago, imam novog prijatelja, Jaran iz Noći. Hvala Bogu. Pa da, legende zajedno, jel tako? Da. Ej, jel bi ti imao neki ovakav brodić? Ne bi. Pa da pecaš ribe? Da ili se nešto? ubijem. Kaj ti je? Da neke ribice pecaš. Ma jebo jebice. Pa gledali smo te u Noćnoj mori, tamo si nešto veslao, neki Ma, čamac. to je zajebancija. A ko je najbolji se snašao tamo? Nema pojma. Cigan. Cigan. Sad se cigan. Jel ti znaš neki ciganskog pričat kao on? Ne. Nema pojma. A on zna, ne? Ah, cigan je ko cigan. Cigan. Pozdrav u još jednoj emisiji, sa mnom specijalan gost, gospodin Jaran. Danas ide prvi put do Krka da vidimo šta ima tamo. Evo tu ja pijem non stop. A tu si? Aha, ne, ja sam mislio tu. dobio i tu, Tamo iza. Ne? A može i da. Tamo si bio već? Da. Da. Pa kako se ona zove? Hoćemo ići. Popit, pit. Ajde kad se vraćamo, može. Jer moramo malo se prošetat pa tako, znaš. Tu sam ja. Znam, to je najbolje, da. Tu je kava To je najjeftinija. najjeftinija, Pa da. da, zato ja tu idem. Vid crnkinja. Jebe mu sunce. Kako mi prčio. Jesi video? Pa ima dobije pički jeboti. Ima dosta. Više nego u Zagrebu. To treba jebat. Više nego u Zagrebu, šta bi rekao? Više, da. Da? Imam ja dosta starih prijatelja tu, znaš. I jedan je baš on, sa njim će se, ja ga zovem Gusar, znaš, ima ovako šešir i živi u Nivicama, domaćin, ne. Baš je faca. A tamo se skupljaju ispred dućana, znaš, i piju, ne. Čekaj, neki jer je istina da imate vi u književnom jeziku za psa da mu kažete oko kućno čuvalo. Da, oko kućno čuvalo. Je to istina? Istina je. Ma nije. Pa tako pričaju. Ja sam mislio da je to zajebancija. Nije. Znači u knjižnom vi kažete oko kućno čuvalo. Da, oko kućno čuvalo. Ne mogu da verujem. A jebi ga, daj nađi. Da, pogledat ću Pa ćeš internet. vidjeti. Da. Sad su pljenije. Koje su poterali, šta misliš, koje? Ma sve jedno. Da, čovjek je čovjek, je. Da. Zašto nisu uzeli imigrante? Nisi se to kad pitao. Znaš koliko mjesta ima u crkvi? Pa čuj. Zašto ih nisu uzeli? Čovjek je čovjek. Ah, Nema veze koje vjere je, jel tako? da. A došlo pun kurac migranata. Niko ih nije uzeo. Evo Jaran, to ti je praonica. Vidiš onu ženu tamo? Sa sisama, jo vidiš? Aha. Tu su žene prale. Vidiš, to je ostalo. Znači veši to su ovdje prale. I ovako se izgledala kao ono. Znaš, na ruke sve. Evo ga Jaran prvi put ulazi u centar grada. Krk. Super. Sam jedan put sa ovim Njemcima, imaju ovog vodiča, ne? Da. Ja znam njemački, išao sam sa njima i malo naučio u Krku, znači za džabe. Vidiš ovako pričaju, a on samo slušaš. Da. Entschuldigung. Kešan. Znači Jaran, ti si sada Krčan, Krkan. Kršćanin. Nekako se kaže, Kršćanin.
Ne, A ne, koji živi tu, Krkan. Krkan. Jel tako? Je, Krkan i Krkanka. da. Evo, viš, to sam htio da vidiš. A? Čekaj, idemo unutra. Nije lijepo, a? Tvrđava. Tvrđava i to je. Da, tvrđava, opasna. Do tamo možemo onda je zaplatiti, pokazat ću ti. Sad ne može čuti. Ne može, zatvorili. Ovakvi vitezi su bili, vidiš, Jaran. A pogledaj ovdje, pogledaj samo da vidiš kako je. Vidiš? Aha, Lijepo, ne? super. Da. Koliko misliš da je stara? Bo, 400, nema pojma, 300-400 godina. Evo nas u centru grada Krk, sa mnom još uvijek legenda Jahan. Da, Kako si se ti predstavio meni, Matijević? Matijević Jajan. Matijević Ne, ali Vlado. Vlado vam je ima, a ko vam je dao ime Jaran? Ja sad sebi. A nemoj. A zašto? A zato što sam bio nekad u Bosni, Aha, pa sam onda... da. A reci mi, kako se ti sviđa Krk, je li dobar? Dobar je. Super. Nema još dosta ljudi. I žena nema, ima. A vidio si tamo Njemko kako se slika, a? Svidio. Jeba jebat. A ona crnkinja. Au. Ne pričaj. Ničaj mi od njoj. Ej. I tamo kineskinje. Pa šta imate Hrvati, samo strance, šta se dešava, jebemo se. Nemam pojma. Negdje sam čuo da ćete izdati 1 milion ovih radnih dozvola za Filipince i ove. Valjda. A tamo gdje si ti radio, koliko vas je bilo zaposlenih ljudi? Koliko je radilo? 50, 100? 500. 500? 500. A koja je to firma? Ujiho. Ja ne znam izgovoriti ovo. Dobro. A s čim su se bavili, šta ste radili? A svašći. Svačim. Svačim, okej. Da. Samo niste neki kriminali nešto. Ne. A on Remzo je ukrao čokoladu, on je sve. Ma joj daj. Ili si mu dokazao ili nisi? Ne znam, nisam. Kako je Remzo? Ne pojma. Se javi, kurac. Ne. Niko se ne javlja. A zašto ste se zaboravili posle toliko A godina? jebi ga. Godine dolaze, a? Znam. To je to. Neću te smarat sa tim. Tako. Evo ga. Super. Jaran, gledao sam Noćnu moru, ja sam Slovenac. I vi ste nam htjeli da ukrasti more i obalu. Šta kažeš na to? Zato što smo htjeli. Ali niste uspjeli. Pa nismo uspjeli zato što ja nisam dozvolio. A, vi ste bili kapetan broda. Kapetan broda, da. Znači ti si Spasitelj. Moramo neki kip da ti postavimo u Da. Sloveniji. Tu na sjet moja. Ok, može. U Piranu može. Nema pijanu, molim te. Evo, Jara, neka panoramska video i Krk u pozadini, vidiš kako lepo je. Ti si sada Primorac. Da. Prije smo vidjeli policajce, gdje su oni otišli na pecanje ili šta? A ti, Policajci gdje su otišli? slušaj. Prije smo mi bili policajci, gdje nam sad
policajska. Otišao na pecanje. Otišu na pecanje. Ali Jaran, znaš šta sam prometio? Ti si ko John Morrison ili ne znam ko John Lennon od Beatlesa koji je postao još više popularniji posle smrti. Šta kažeš to na to? Posle smrti, znači emisije ili njega? Vi ste postali popularni posle na internetu, jel? Pa normalno. A zašto to? Kako? A zato što nas ljudi cijene i vole. Da, a po noći niko nije gledao, jel? A po noći nije niko gledao, ali su imali mobitele i... Tada su bili već mobiteli, mogli su gledati. Pa baš i nisu, ali nađe se. Nađe se, a dobro. Evo ja Jaran na najboljem bureku na Krku. Burek i malo soka. Je to cedevita? Ima. Gemišt. A, gemišt. Bijelo vino i radenska, je li tako? Da. A crveno vino ne voliš? Ne. A ide uz burek ova gemišt? A ide. Samo jedan način. Evo iz Vinkovaca. Da. Znači Jara, naš izlet se je završio, kako se ti je sviđalo? A super, dobro je. Evo za kraj, sve je okej. Dobro.